tše pedi tša ditopo tšeo ga sešo di hlathwa ke balapa. Ditopo tše tshela go balwa le sa moafrika borwa yo tee di hlathilwe ke balapa. Go tšona tše tharo di rometšwe nageng ya Zimbabwe, mola tše pedi di rometšwe nageng ya Mozambique go bolokwa. Maphodisa a ipiletša go meloko ya ditopo tše pedi tšeo di šaletšego e le go sa modudi wa naga ya Zimbabwe le ya Mozambique gore ba iponagatše. We can confirm that 6 of the 8 bodies of suspected illegal miners have been claimed by family members. There are still 2 bodies that have not been claimed, but processes are underway. Go le bjalo lesogana la mengwaga e masomepedi tshela yo e lego moafrika borwa e lego matete maroga yo le yena a hlokofetšego tiragalong ye o bolokile motseng wa gabo wa Ga-Maroga. Lapa la gabo le re le sa tšhišitšwe ke tiragalo ye gape le ipiletša go mmušo go ba neela ka ditirelo tša thoba matswalo. Ka ba wela ke mine ba gogotše ke metsi ba kopana le metsi ge ba santse gore ba jwe mo ba tseneng. Setšhaba sa mo se ipiletša go mmušo gore o ba fe mangwalo a maloka gore ba kgone go epa dirafi ka semolao. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Ga-Maroga.